O te toe whatalofatu sa moe lau whita whafonga nei tu la fiafi. Leo watu tatu temi ta tonu le tu la valu. Ia, i el tatununga, ia o le aso sapa ia le nei o le i nisi tu langi. Ia pe o na iailo tatu atnu o Samoa, ni o to New Zealand o Australia. Ia lea whato a umale sa pati, whea ngai male kale si aso fitu le so i Americanei. Ia po lona stete o California, o ina lea o lo tu sa tuai ia le tatu tautua i aso te itasi o le vaiaso. O le city o Long Beach, ia o lona county o Los Angeles, ia o lona stete California. Pe whapena lona whangasolonga i o e whangai malenei atunuu. O lona o le ai o lo watuinai ia o le tamai nuu e tau Signal Hill i Long Beach, ia o lona o le county of Los Angeles. Mataulia ese counties i nei, ia ese county Orange County, San Bernardino County, ia ma Los Angeles County. Pio na counties na o lo fausiai ia le state o California. I mean, i nei le Southern California. Ia, e le taritununga ia o le lawai tau whai e whaawau ia le tātou por kalame ina ia tofsia so te itasi o le vaiaso. O lautou o ona masani tuila epa whaaftai li o sua whaawawina ia le por kalame o le lupe whaalele i lalo o le whaamalu o le siufafonga o le taia fau. Lo matou tamae leo i lunga ua sauni i o luma e le au angelu umama lele mali e viinga ya te oe whaafofonga mai a o tau mawhai i matou i ni viinga e tatau maloa lofa e le mawhai pese e tusai. Le ali i Yesu le whaola mai whawhetai i loa lofa na mali wai oe masui lo mali utinga ua o lai mato. Le tua mama nai no matua li i whaafetai i loa lofa ma loa ngalelei. Au lia manmanuia o le nei aso ua anga i mai au le pōngisa ai mou mali atu le malamalama. Matua iai le nei whaiwina le nei vai aso. O le urua i vai aso. O le urua i aso le masina fau. Lona urua i vai aso fo i o le masina lona valu o le nei tausanga. Nga solosolo mai pea aso ma o atu aso. Ai tu maula o fio o ana nafi o le aso se i oa i e lua. O le tatalo, o le au nanga, o le siufonga, o le taia fau. I o mātou tangata. Tautua e au auna e wha matala e wha ailoa. Nisi o mata upu e ao o na sila fia. Ia o mātou tala noina. O tala e lelei, o tala wha lelei.
o lau lava fio malautala e le lei silisili ese. O mātou ai o tangata o lo mātou natura e iai le lei e iai le leanga. Wa fo i o lo mātou lea tangata na e whaia. E le o le natura o mātou tangata i lau fio. Mātou te ola ma le mautinoa. Iai le ngata anga o le tangata. O le tatalo le neipo. Mafutaina i mātou e lau fio. Whamangalo i mea o se sem whale tonu ai o mātou tangata tamai. Ia lau fio i mea mawhai o na mātou whai am whatino ina. I lo lava swafa Yesu o le mwala awai. Amen. Pese sfumaleono lo mātou tamā le o ilunga. Ua sauni i o luma ele au angelu uma ma le leo malie vi inga ia te oe. Pese o vi inga. O vi inga. Vi i whaia e le tangata. O le tusi e sau ele pese le o le tusi e Isaia. Isaia o le lavi ma i e lua. 5 fitu e saa. I 5 fitu. A lona foi upa sfuma le 5. Papera nisi o le o atoa lona foi tauina mai li pese. O le ua maua lunga ma ua sili sili. O le afio e whaavavau e pa ia, excuse me, tulo, non swafa. Langa nal vaenga foi upule maua tu le pese. A fai tauina la i le tuspa ia. Whapea foi upasfuma le 5, mta upu 5 suma fitu. Aua o lo whapea o na feta lai mai o le ua maua lunga ma ua sili sili. O lea fio e whaavavau. E pa ia lo na suafa. O te nofo i le mea maua lunga ma le pa ia. Ma te nofo fo i ma le ua momomo. Ma ua mau lalo lo na loto. E wha mawhana whana ye ua loto mau lalo. Ma wha mawhana whana ina loto o e ua loto momomo. Ia. E lua o puta ua na e maina o le maua lunga ma le mau lalo. Mele tele ina o tarno so to ia o to sa moa i upo na ngana. Ta sila lea tusi o tuspa ia. Lea na te wha maonia lau tala le whai atu so. Le se ufa sa moa ta o se maua lalo. Nanga iai o non tau sisili. Iai va ai whamtau sisili upu i o ngana. Tango la tasila le me whamaunia i melet whetsa. Tango tue whai tau whai upu es furu luas, 15. Verse 15. Isaiah chapter 57. Ia na vai te whai tau whapalangi, o le ar whapalangi nei upu ia na te tango le te whai tau wha Samoa. Upu na au mai le ngana wha Samoa. O le maualunga ma le maulalo. E le o whapea mai maualunga ma le maualalo. O te tara no so o i mei e ala o na whai atu langa o mta au sisira o puia. E whai mai le manatu o puia. A e fia ola i se ola fia veo e ma me te nofo i mea maualunga. E te tauna e loa ola i lalo. E te tau ona e loa mau i lalo. O le mau tatu te whaingo elisi upu o le nofo. Fe te mau e te mau i fea. Fe te nofo ai. E wa aile i upu le fetu. O le molo sila fia. E le leilu tatu o le i le
I kalamelo ngana. Langa to tele e o ai lau fai launga ma le au tama mai le ngana. Atu tele lo fe tu na I meia. Ioi. O le upu sa o le mau lalo. Aisia. O lona whaawasenga ina po le whaamatala ina whaamata sisili o upu ia. Te le loa loa mau lalo. E te le mau alunga. Tatu te le loa loa na nofo I lalo. Maui lalo. Tatu te le mau alunga. Mtau sisina upu ia. O ta ua na langa afisili. Fai fo ina whaangale mo a u ala o. Ele trafenga. Mena fetue e au ngale au ino tatou le kalama ngangana. E fai ngofie enta to manino ma mana malama. Sa mo te anau ina pēla o whafafonga. Aua tatu te toi whaangaina le upu mau alalo. E le sao ai lona whaangaina. O le upu moni leo te whalua ina o whaitau tu whai upu lea. Le whalua ina le mele o te tana no so o te hawai. Whalongo whai le lau toi tango e toi whaitau ina atu. Aua o lo o whaapea o na whetalai mai o le ua mau alunga mo a u a e mau alunga. Ma ua sili sili o le a fio e whaavavau e pa ia lo na suafa. O te nofo I le mea mau alunga ma le pa ia. Ma te nofo foi ma le ua momomo. Ma ua mau lalo. E le ise mau alalo. Tau. Ele leo na tatu langa lea ngalo tatu maponga ngana. Ai le sao na tatu whaongaina na upu laitia. Ele aise upu tau o se maua lalo. Mo a u a. Ele maua tatu lalo. E mau tatu I lalo. E nofo tatu I lalo. E ui I lalo tatu. O lalo e mau ai malo. Tatu te lolo na mau manu nofo I lalo. O le whai unga. E mau e lunga. E tatu te a matalo I lunga. E pa u mau lalo tatu. Le winga na upu ia. Mena e lem whaina mau e lalo to e mau e lunga. Pea whapea tau te si pela ina le upu. O le mau a lalo. E lem whaina mau a tatu I lalo to e mau e lunga. E mau a tatu lunga. Pe ai loa e tatu o na mau I lalo. Whai e se tau o mea ia. Ioi. A o le vaaia ia whatu pese lea ua whetai ia ma whauwhaunga tatu na whatua pese le sfuma leona. Ma le tusi lea isaia lona whai upu sfuma lona mta upu e lima sufitua lona whai upu sfuma le lima. A tifutilo ia lona mta upu ato e vaina le mta upu ni vaenga se lua. O le vaenga mua. Ia, o le mwhai tatu ai ia I urume o le mai whai mua si pa ia sfuma tolu. Tanga whai tau le tau. E tatu te vaai ia o le mea o le amiotonu. A le tangata. Nā whula whamatala mai ai. E le ai se tatu o amiotonu. Ma le rebellious and righteous. Righteousness and rebellious. O le ara winga o nata. O le tatua tanga, o le tatua natua, o le fia miotonu. E te e ola te lo tatua, le soi whangamata. A whai tau la whai mua tau, le se fumatoro. Maua so awa noa. Ioi, na tanga le whai tau iei, ranga tasi le tusi te le lafa. Ma e vai ina I ona ina ia whai ngofie, ona manino e manamlama le ila au na whainga ruenga mai la tō atama mai whaapitoa I le tusi la isaia. Io tasi lea tusi te o le whiainga tuai. Le vaenga o le major, one of the major prophets. Ia po tasi o perfeta te tele. Le whautala ina whapea, ua whaasino mai e le li I le amio leanga ale nuku. Ua wha whana I ona tangata. A whaitaula le tusi lea. Le chapter lea. Pe a matalo na a matanga. Ioe. E a mata mai pe o ni upu fetu. Pe ni upu foi le wai le meo o le amio leanga le tangata. Le ala ne whai atu ai o le vai ina o le chapter le. E vai ina I ona vaenga lua mai foi mua tau se fumatoro.
na olo o tala noa i le mea righteousness po le amio tonu ioe ia po le rebellious vang momua le na o le vaenga lona lua the restoration ia po le toe fa'afo'isia ma le file mu tu sai a mata vaila i le mele o le amatanga tu sile pe a mata mai lunga o lona amatanga pe a mata mai i le o langa whapena o le vaainga le tusi i le nu pe whapena winga o tangata pe a mata mai le leanga i mele ola faitaanga ma le ifo i tupua ioe idolatry ioe ma le afoi le ifo i tupua ma le ola faitaanga o tangata lea la fautua ia tilo le ia i le mata upule pe a whapena lona amatanga mai le amatanga o le au mai whafautuanga le whapea le amatanga o le tusi ia nofo sauni aua ua whaasino mai ele li le amio leanga alinu ioe whaipuna sfutoru mua o lona vai na ta utino whaamatala ma tuu mai ele atua through Isaiah o oe Israel wa e ola te rebellious wa e ola te ola i se olanga le tala whiangai ma le vā whiangai ma ia Isaiah o le ave whiau o le atua ioe e ui lava i lea mai o le atua but at the end e o e foi upus fumat fa o sui le tono o le foi upule o le mta upule e o e sufa e o luas fumatasi ua awina mai e le atua le mea o le toe fa fo isia mai le leanga i le lei the restoration and peace ma le file mu le no so e ui ala i na va ai atu le atua i le ola faitaanga ma le ola ifo i tupua o le no but at the end of the day e manu malo lava le alofa o le atua le atonga na o titilo e mta upu atole e le maneia pe atatu pe whapeo ti tala noa pi ati o e na ole foi upu e tasi ai le leilo tatu mata tutoa iai o le atua o no sai o le atua na te mawhai o na ia o no saia so fa le tonu mani o leanga e pi o pā tatu a mionga ioe le whamutala i le mta upule a whetau le iei na tonu le tāua le whatu mai foi mua tau foi po sumatoro e vai ina i nā i le lua i vaenga e lua o le au mai as an introduction e whamatala mai ai le a mio pā o le tangata ioe i meo le a mio muli e tua ese ifo i tupua faitaanga ai o mai le se fulu ma le fa se ia pa ia le lusu matasi the tune of the song is totally changed sui ato ua manu malo le alofa na te toe au maia le toa file mu i tangata ma toe whaafuisia le ola ma le file mu i tangata e uina pa e uina o tātou leanga ai tu mau le alofa ma leanga le leo le atua o le tātou tofula i le ngataanga ma le mumu sai o le oti e le o le atua ai so we decided to follow that way o tātou o oe wow aisia tele avanoa o le atua tuu avanoa ai isia me oso e tatu e tau sao e le talapea ia o le na o le winga na o le foi upu o le
mata upule lima suma fitu. O tortri a mata mai o leola faitaanga. Fa manatu mai ele atua i ate oe mau. Manatua. O tusi nei. O lae mani no tangata tusi. Ele o tatung tusi mai ei. Tusi sao e tangata e na vel tusi. Not you and me, but fa lau tele po fa i o de tala lea. Mela na le na fia tatu. Io. A tatoa ele tusi le setting, timing me uma. E ia tangata whapitoa na ave. Ile nu uma i latou te whaia le mele ta uolea. O le whaitaanga, o le ifo i tupua. O tangata ulava vale, o tangata le whalongo, o tangata aia. A tuula la lautelenga. E whasino i a tato uma. Patele o tato na mai tusi. Mo ia no tala le whaia. Tato sa ili leiman e ioe. O i latou patino na tusi e tusi lea. A o lona lautelenga, ma lona application, ma pea uma. E a fuela na fia tato. Aisea. Leanga o le nature, the same nature. Na o lai tangata ia na ave i tusi. The same nature, le iei oe mao. Ele ese se nature vai taimi o so o tu su ma tangata o whenga tuai. Ese le nature o tato, the same nature. We humans. Tato tangata. E iei uma mea ni tangata ia. Le na ave i tusi. E o mai. Tu salava pe tau te whapea e ua whatala le leia tato. Sa moa ele atu e o ile au whainga ruanga. Tau te o lo tau te tala no lo me tau le human nature. E tutusa le leile nature o pe telu sa whai maso o Yesu. Tutusa le leile nature o le toa se fulu ma to lua na tupunga ia Jakopo a sau ia pela amo tau ia tatu. The same nature. Ne ai ma se seng. Yo la fuanga la na le na lau tele le va ai fa tu spa ia mai la tu e o ina tu spa ia. Ai sea. Ele ese le naturo tangata ia, ese le naturo tatu. We all the same. Power tangata ese le na nature. Na o le atua na whaia i tatu. Na o Yesu na whanau mai o le atua liu tino tangata. Lea le na whapea le tala. O Yesu se lau pasene lo na i tua. Se lau pasene lo na i tu tangata. Aisia. Whawhena manam lama tatu me ta ule tu. Whawhea na manam lama tatu ile me ta ule tu. Pe ale aisi tangata atua atoa. E whai matangata e pai mai i ate oe. E tautala mai. E whaatalofa mai. E songi mai ili tangata. And that's God himself. He chose to come to the world, to become a man. E sao le tala. Yuna. E tau te fiu po ai whai au na te launga ina matu. Tau te tuuro le mele o te tano tue le meka ure naturo so i whanga le olo tangata. Tutusa le leia le naturo noa le na whauina le waa. And our nature. Tusa le leia. Paule se senga ese o tatu walawina. Even noa. E o whai ia noa li ato toa e o malato o mor whenginga tuai. Nā pe lo o tatu tilo i o tangata i o ta'u a mi tonu ina. Ona o le tua e au le a mi tonu. E vai la li fai pūlen tatu whai tau ina. Nei mana ia pa whai tau ia. A toa al whai tau. Leo o whamtala latu i lona o telenga. E a mata wha matala mai e le tua e ta'u mai e le tua i saia ta'u tangata ia. Ea. Ta'u tangata ia lo lato wola whaitaanga. Lo lato wola ifo i tupua. Idolatry and adultery. O le natura wha tangata soifua e le malie. O le ele malie i vai mana onga o le tangata. E o latu ina nau. And then you think of yourself. How about myself? Tatu titilo le ia tatu ma le tatu natura i aso uma. E ala lana i ele me ta'u wha tonu fo lau le me ta'u o
o le tangata kirisiano. Ona le upule na te e tai o tatu talinga le upule. E wha matala mai sole. Isi mea tatuna la se. Ma isi mea tatuna la se. Menga linga le fia mi kongu merkangaka. Isia e ka koa e puru sala lau le alu. Pe o al mo fai fia e ia ia te mi se ai le ngai e le mfena sa o noa si tangata. E sa o noa lo tangata tau le oti. E sel paneta sa wai. E le fai ala le atua si tangata whapena. But our nature keep us i le lalolangi nei tatu te o lai. A o le challenge ai tatu. Pawalea. O tusila. To remind us. E wha manatu mai ia i tatu. Vaisi mea tatu na la se. Ia na tatu whapea sole. My goodness. Sa o sole. O se wala. Nei lolo mena tau o lea. O le wha noa lo loto. When mai lolo tau si siri aso i o hatatu laiti. O le ale salamo. O le salamo, o le wha noa lo loto, lea o le tangata i ona se mwhaleto. Lan meta o le wha noa lo loto. Lo loto le wha noa. Aisia, ele not really sad, but te tue manatu i fo tangata. Oh my goodness. Matua i se i sini o wala. Yeah, mela ngai renga maua le mea tau lea, o le ola salamo, tangata, and that's the only way. Tatu te maua i le ola e whaababa. Amen. La fiso le se lo kuka ko mea ni. Anyway, taua i o le special. Na peo len ma fotu le pesele no pese tu. Taua i o le whamanatu le tua ia Isaia 5:5. Lo matotama e le o ilunga ua sau ni i o luma le au angelu umama le mali e vi inga ia. A taola i foi upu lena foi suma le lima. O le mea o le wha maua lunga ina ma le ola maulalo. E tasi ale tangata maua lunga e sili ese na o le atua. O lona natura e fia mau ma le tangata loto momomo. Na te fesoa soani i le tangata loto e loa na nofo i lalo. E loa o na mau i lalo. O le ngā luenga la a le atua e fio i mea mau o le lunga. A te lo le atua. Fai mai le tala. Pa atu spaia. E o i se ori. O lo o iai le atua lea. O le atua lunga, mau a lunga, e la lo e mau. Ioe. Tua fai pese fu i ata miti. O le a masa. La fai pese fu le tua mau a lunga. Le atua maulunga, o le atua lautele, o le atua maulalo, e le mauluina, e le aeina, e le opoina. And that is our God. E sili ese le atua. Mena e le fai mai masani ata tu le me fulele. E le a mute matamata di TV. E le fai mai. E turo e lunga tangata e tam fai e ua le iloase me amatai. Te ia le o fai mai. God is good. Le mo i lautana le fai atu. E o ngā le si e fai melo anang. E ke o arku nu fai mai, God is good. Pe o fai ma masani. Pe o fai ma mea fole le all the time. God tali mai lalo. Ioi. E le vai. A wat fai ma masani le mea. Ia. E ao o no tatu loa. Who is God? We should know him by now. Te tau ono tatu i loa. Langa fai ese lo tatu i loa mea tau ile atua. Knowing God
is different from our studying his. E selo tatou loa le atua. E selo tatou loa le faitauina ma study ana fionga. Mea tau le atua. E se mena lua. Anyway, o le tatou por kalamena o le nei fiafi. A mata i le nā e whamanatu ia te oe, whamanatu ia te au o le atua o mea maua lunga. Lo matotama le o I lunga ua sau ni I o luma e le au angelu ma le le mali yeri inga e o le so sa o watu sa o walu te mori mawina I le na nei na sisiele fu ai nei LA io sa o iai le tai au io na mal au mai I le sunga le faife au ia Pausa Thompson ia I sili I o I foi o pau langa sa pau foi le au sangi Roy au sangi Dr. Roy au sangi nena fai atu ma por kalame ia ma fapia mai ai o ma te otu e ta fau yo e ma mon mo sa ia la tai au sa ia li tai au ai ni nai mea te tala noi mea ia don't get me wrong o mea na over ai ia I le fua ma o matam na fo lo winga na le o awai mea io ia mea o te mata ai no saule o te fasoa tua I lunga nei e faima fale a onga o tatou uma e leo mawhaina fasa oa ele e sisi ngā fua lea LA tere io o I sisi ngā fua I nei pa te leo mawhai e sisi ngā fua lea LA o na whaasa o si mesia not because I'm from the independent Samoa I'm from Savai io o mea I ao ona malama e o ia I lātou o loo leanga e le mwhailona whaasa oa e loa ila I le me ta o le whailonga lanu I o tātou tangata whailonga tangata e whailonga nuu ai awana ita se tangata I la utanoa le langa fo le winga le o lo awai mea o te alu o te mata ma o mata una usau le o te whaasoa tua I lunga e oe Memo mua, timing. E le omwhai o na whaoa le pine auro le tatu atu le mea lea o le whaianga o tangata. Le omwhai. Awa walu I mea ta pena I meni o pālangi matunu nei. Time is very important. Very, very important. Na whailoa mela ia te au le fitu e amatai le savali. Ta ele valu faile tau te loa tua vala I sini le taimi tu e matai ma le taimi na whaatino nai au levan whaalalai sangata nei to ina manai lo matua yo me mamua na e au ngā sa momana lona lu au ni wha ngā se sea like I said please don't get me wrong o le tūlanga mataurio I nei Amerika. Sa mo isa sae. Man malotu to tasi. E o oro I le teimi e sisi ai fua. Malangi ina mo meo o fua o le malo. Na sau le sa fai masui o Amerika sa mo le whare pa e sa lopo nei tausanga pe valu pe iwa pe se fulu fa tausanga taruai. Na sau ai le tofai a whale mawaenga Annie Hankin. O le malai la le na whaatino e fua lea. O le malai fo le na whaasa o ai ele. Ele sui fai pule leo whare pai.
ia whale mawhainga eni hanken. A whanongono men Samoa, latu te mori mawina, latu te mori mawina ia lau tala le whai atu. A o temi na o lea e situ ina o tua au mfua malu pele wharitongo ia po situ ina o uia le na ele ngalo fo ilia taita. Ioe, pele wharitongo. Umi se taimi o taitai ia lea taitai. O le whasaonga na sauru i wharamawhainga, whasao le melea. A o le whasaoa e wharamawhainga. It's understandable. Awane i avisea i la tofo i mai le motu tele, le motu tutuila manua. Like I said, o tangata neutral i pe au mai i vāo malo i lua. O lea ua levan from the file correction o le mele. Ai leo mawhai ana whaasao. No matamata foi lai le fua ana nei. O le whaasaonga e le tamalo le wharamawhainga. O le langi na o pese. E mua le vi o le malo tele. O na soso o ai lea ma le malo tutu tasi. It's an independent country. E le soso o i ai se territory. Understand? Like I said, don't get me wrong. Ia te tau ono tatu no nofo ma le malama. Mela na no matamata toa ia na leila. Mena na uwa ai toa ia na leila. O na fasa o, ele fasa o se tangata mai savai pe tangata na fasa o lava ele tangata nuu o le malo tuila manua. Io fale mavaenga eni hanken. Na ai tanga fora te tilo mena le na la lafo e tula e patu inga tala le mafofau ia fapeo le ele fe ngai ia markovana. Le reality, o la sao. Le anga aisea e tutusa e levo le malo tutu o tasi ma le United States of America. Which is true. So mela ia ale mfaila na fasa o e tatu o lo faya mea ia. E wha matala mai i o lo o iai pea ia Samoa le wha ilonga tangata ma le wha ilonga nuku ma le wha ilonga lani. Like I said, please don't get me wrong. Hoi. Au ar whase ina io e tatu. Ia langa le whafonga mai la tu e whaia fua nei. Io e. E leo na uma na whasa o e whalo mawainga. The very next year, to e whala i le mene masani ai. Lala me le whamtala mai ai tatu. E le o longa on a sink in le me tau lea. O le manino ma le malama. Io tatu tangata. Ia. Na ona o whapea tulava. Na ona o whapea tulava. Ai ina ne i te iwa tatu woloa. Ai whai malape la pea i le vai ma le lau te lenga. E o whai la na leila. Ne o whalongolongo whai le manino. I whatau i na whai. Whatau i na whai. O whai ngā launga. Whatu o lau mea lo whor kalama o ngangana. Ioi. Ele o le mawea o ia mea lo whor i si whai launga. But here is the thing. I lau whalongolongo. Ia manino le leila au whai launga i na launga na leila. O le malo nei. O le malo tutuila manua. E whai mai iai tangata nu o tutuila ma manua. O New Zealand ma Australia, o ina e o iai le malo tutu tasi. Ma vai mea. Ioi, ele le, a o whai ngā launga na leila. Tami nei te whai launga. O le tele a mea ta whalongono o tua, tua mua, puleono, tua mua, sita ma i whapai mea i le, aisea, ona o matai na whai mea, o matai mai le malo tutu tasi. E te tau na au le tiro, e te tau na wa ai ma au le tiro le mea. Aisea.
Ele mafainga ko mai ka ko vivingi ngi o mea no ele sao o ne mea o le ava fata fai a o foi na fai malanga mai le pe le te vai fa tino ele fast a mai o poru e fai mea e la unga savai a o i savai e la fana fa pe na le tu na ia tanga te ro fai mea ia o fa no longo e la fai la unga na le la e o i fa tau na fai oi e pe ala fai New Zealand Australia aisha ona tangata ia na tuto to ona lila tangata mai malo tuto tas ele fa pena ona fai me tau na tilo ma va ai po fetonu me ngata tosi ele leina o me tau na fai fa pena fe tu na ia tangata mai ma tangata i loa le vano nofo tangata yo ai lo mai o nei o le malo e fai mai i ai tangata o tutuila man ai mai yo na watu nei tutuila manu ai fefo i Australia ma New Zealand ai la mai fa no mai pe te la i yo ele tarfiangai ele sao mele watu ai lunga o tatu por kalame tau ai morto fata tala yo tau ai morto fa fe tu nai no fo na lila yo no fo ma matau mea tilo le feo i tangata tilo ai e tilo ngo fiar tangata i ati oi tilo ngo fiar tangata i oi e tinga to ti atu ro ta vai le me hello malo pena yo ia ta faile upu sieli o sala yo no ufiao o ia i lunga i le mesa no fo mai ai sieli pateri fenga ia tia una soli lunga le me o lo ia le au maurulunga yo no fo pale o lalo mo mata en ufio o ia i lunga o te sei alo si fai pule se ili so te mili sai fai pule yo se ili so ia o le fionga ia sala paulo malon fartua na mai na vala aulia le fua ia le fionga le li pale mia pe tai ele o pena male laina le pisi o le sketcho le fionga le li pale mia ia le la ua sumeile le fionga i le misa lango malon fatua e fai masui o le afoi fai masui o le malo tutu tasi o tele iwa aina i se sui o le malo asa o tarano i se li o pau Dr. Royal Sange ina ua mawhiloa ilana pokalame na fai le aso e sau e manei pena ia langa o le aso o le sapati e sili ele i mawhai o na i aso lia lana sapati o nemea sa o fitiria iai e whapena o lana sapati pe o mena le moisia wanoa ai o te tatonu o le sui talawhia ngai na whai masui o le malo tutuila ma manua ia pe ana ia o te lofto a maua se temi o sili i le asonga fua i le fua alo tātou tunu ana le la ia pe ona i mena a pe ona i mena o tso se mea lava o te alu iai o te mana o ia fai ia ua e se ua maua sa ufale a onga e fai ia me o te anga ia i mawhale a onga ia o te a onga ai ono sauro le o sauro ngol platform lea o te whasoa tu ai ia ni mea molo tau foi silafia molo tau iloa ia mea umalawa e te tau ona iai ia ai o te manatu o lo ua so mua na nafi ana nei o lo ua so muri foi lea ona na tu foi o te le alu na leila pe o le mafu angana na lainu uaru na leila ia maso uaru te fia o se ima mit masi ani fai pule e tai ia ua
ta le taimi o fiu tau sema se taimi sawa I lalo I le me o lo ia le kene o tangata ia pila ngola sai lunga le me no foi ia le au vala ulia ma ia o vai atu wata le taimi o la appointment ia ma le ia o le mau so o ava no ai o te manatua e tau ano mo so o ava no le fionga le fai pule ai li fo Io na o nai talana o le matu fo I nei LA I Los Angeles tatou ia o le na leo o tala atu mea na o mata ma o vaai iai ana leila I le aso na leila o ka se vevela ia malo aloi malo io na o lo uso na o mite na leila ia e pei o sita maitai o sitini o misa ia nasionali ia misa le o la ua pi o la ua na o whengai ia ma le tatu tofi faipule mai Samoa momoli I ioe ia o tulanga le na ia nei mata upu tau ole e le si mata upu le o te vai atu lungo penga te whailang pe le o nofo le iai I lātou ai maise lava I lātou o le au tale nia o le tatu atu le au fatu pese le ngata o le au fatu pese o le au tusi pese o aso ia pena to atele al au tale nia le meta o le tusi pese very talented people ioe tusi pese su e fatio pese malani pese o aso nei wa rely le au fou le iai nei I mo meo o masini e le ngata o masini e whaalelea leo o instruments ese e pe whaalangolango iai e pe ua tele ina whaonga e aso nei ma faufaunga o au whatu pese I aso ia o lea lau te mata I tu aturunga o penga te whaila o loo tele le mole mea o le complain inai tangata pe pese mai la tō na afu e fatu pese a pe o le o whata alonga I vai e I la tō I le tatar fau le nei o leo langa e tele mele al weso la tō teimi e tau mawhau ni upu e tau mawhau langa it's a talent those people with that talent e le whaingofia na maua ioe o lan mele tulai mele te mile nei ua whai ma I la tau ar tūpulanga I nei ana pō le ave whaanga oi o mawhauwhaunga o tangata nei o nei I la tau ua lewa na whai mea ngā runga tusi pese au ave whaanga oi e tangata nei ma tuu lunga o le AI ia ma whaaleanga I nai o le mea whaele ngata ina tasui whati au tasui upu tasui le taula fonga upu e te matau le foi o le AI e pe o le asese sanga le AI me computer e poto atu le tangata nai lor computer le ale mua lau tala langa foi o le tangata na te feedinga computer a fi tana le tangata computer I mesese e puai mai foi o computer mesese o information na te tuua te tonu o information foi na sa ufafo o le AI la io e pole artificial intelligence o le AI la e le ai sona background fa Samoa I le mea o pronunciations o upu fa Samoa a e tuua iai a tonu e maua mai le AI lo leo but the pronunciations wording o upu ma meo pese e matanga ai launga ngana Samoa
Ai o I lea e vai atu iai. E iai le complain no vai atu complain le tangata pese. I se tasi o lungali I faila pese I lungo le AI. E pe e whatau te e le lungali famile ai e watu se wha mauninga. I oe. E watu se wha mauninga pe a whai sa o I antu se pese. Ana e loa uma sa mo. E loa uma sa mo tangata antusia le pese. Ma le tangata na whatua le pese, ma le leo na whatua le pese. Ana ua tau nei le AI. Total different sounds, the wordings, the pronunciations. Sui ato. Ioe. Au le tala le tatou atunu. Aua le avea le tele vave o lunga o penga te whailang. E tele vavave atuai ma tatou. A tele vave lava le afui. Whai malia tatou ina ia whaingofia na malamana na i tatou tangata. Ai, aua le tele vave ia le penga te whailang. Ma wha tele vave whaanga oi atu ele na whai tatou. E mai sea tatou le autusi pese. Ioe, le au langi pese. O I la tau o lo whai ele mele. Langa isia, o le taimile nei le AI. Ioe, ua mawhai tu sa pele o sautale ni le pese. La ua whai mai le tala le teine maritama na whai melunga le AI. Pau ale me mauti noa, au mai lau leo, le ingoa o le pese, whai talia matom whai atu lau pese. Na lo tango e a foi. E voice mai lau leo I se whai I se verse tasi o se pese. Ma lau leo. Ona me mamia. The whole thing, AI will do it for you. E sa o la pese. O lona whainga lea. O lona whainga le nā sa moa o le mese lava. Pio le wo utala noa tu le mea o va ai ai. Sa moa e le atu pe. E loa le sau mea tō tino e le sau pese na tu sia. Stay away. Stay away. Ioi. Alu e whai sau pese. Ia, pe te alu e usu sau foi upu se tasi pe. Lo whai mele ai. Pau ale mea watu lau leo. Se foi upu e tasi o pese na te mana pese. Then leave it up to the AI. They will do everything for you. Aua te tango e whaile pese. E le o sau pese. E le o oe na tusia. Ioe. Tusa pe au mai instruments, mai playing o instruments. Mai le AI ua matua se lau pesene pe wha reiki. O le ato inga tata mai le background. Ia e manino pea. E le sau mea. E le sau pese. Te le tusia. E te le whaia se whati. So stay away from whoever wrote that song. Please leave it alone. Ioe. Aua te whaia le mele te a le mela le whaia tu tangata complain atu tangata e ana le pese. So le a tali mai a vatun whaamaninga. O whea ni meu whapena on whai. Sa moe le whapena. O le pālangi mātunu nei. E le mawhaina e whaia ese ananga te nofo salai. E ave i o le whaamasinonga. Le copyright. Ioe. Aua tātou te whaia ia le nātu langa whapena. E eile le headline e no utilitilo ati ai. E te I lawa ai. O le upu e whapea mai. Vaitele shooting leaves one dead. Te whapanangi leo te lau atua. Vaitele shooting leaves one dead. Au tango le whasamoa. Yo te le lopo le whasamoa le shooting. O le upu le shooting. It's very common here. Here in America. Very common. Le upu le whapanangi le o le shooting. Sau ne foi whapea o le shooting sa whai whale aonga. O le shooting na whai le mea. Wherever this shooting was. Ioe. O le shooting na. E mwhaina tatu wa ai e le tasi se tangata e ni ai se whana. O le shooting for more than 2, more than 1, 2, 3, 4, 5, or even 10 people involved.
le lau sauta le fa pe melon fa pa lagi vai telephone shooting leaves one dead. Ua o telu SM Samoa. Sia na tupu ia mea. Telu SM Samoa sia na tupu. Yeah. Pele mana ia le upu. Vai telephone shooting. Ia mwhai whani tatu whapelo na winga pe whoringa o se tangata na whana picha pe o lai whana manu i. Ia po se taunga whana fo. Na tauroro shooting ele involve ele na so tasi tangata. More than two, more than one. 2, 3, 4, 5, there are many. So sila la tatu sa mo iai. Ele longo le lei tusinga. But o le wa mai o le mentupu. O ti le tangata i le nuu o vai telefone. Au le la i atoanga o le tala. O vai telefone. Tasi le ai o lo numero tasi le mo meo tangata o lo latu whasauina le meo le aisa. I latu o lo whatauina aisa. Mele ta o vai telefone. Vai tele tai, vai tele uta, vai telefone, vai tele tuai. Pole alama tu inga te whaingoa vai tele. O vai tele a, vai tele. Tasi lea tama i nuu matautia le mole aisa. Whala o whasaina. Ioe. A whaila leo oti tangata i le shooting lea. O lona winga. E affiliate foila ma mea ia. E leo tu i titia le mea tau. Ioe, whala o whasaina. O leo te tau fuafua o te whiaru Samoa. Ai mori maua i la tau o le au le fto a fo i mai Samoa. E mata utia le televave. E mata utia le televave o winga o e la le fita te mata tu mo me la u le tara no i sasai le mo sasai. Langa wa ai i sasai. I le ase senga male o langa i nei. Yo o style tangata o ta avale. O le cost of living. E tau ese la masia tato menti mai le malo tututas. Io. Pe fai tele vave tele o mafofongo tangata. Io. Ai tele vave ai fatasi male mele. E le tua ia sita mele utala. Ale la fai utala. Tau te tau lo mele o shooting. O le tala mua matautia na fia Samoa. O le whana ina e le tangata o le minista o le parlemene. Tau te tala nolo i meni tau shooting. O le tala pito sili lea o na matuia. O le whana e se tangata o se minista o le parlemene. First time in history. First time on TV to tono Samoa. Eoi. Oni whaita wina lo tarano i mea. Langa leo au mai tustusinga. Vai tele shooting. Eoi. Ta whana le tangata. Ni tangata se toa tele. O le wina na lau whaitau le ukuta o le shooting. Eoi. Ia. Po le shooting i ala fua. Le nau tiai ia le i whea i loto pā le nau tiai minsta. Esa. So le shooting na. E leo se mefta atupu o le pora sonai. Leva. Yo. A pe o shooting sili na matanga ma le mau lalo. Ina ua whana le tangata le minsta o le parlemene. Au inale a mata mai i tuinga o langa le mafofau ia. Yo. O fetu po le shooting ia. Na tupu o fai le fia le HRPP.
na whana le tangata mai sita mai vai tua o le whale, au le pa o le whaili o le whaile fia le whaile siva. Ale HRPP. Ele ni o tala moni o tala no tuelin tala fatu. A tatu tala nola I me tau shooting. Ele tala no I se me fta tupu an po. Tau te tala no I me tupu I le lua se furu tau sanga taruai. Na whana ai e si tangata, ia se minista o le kapeneta o Samoa. E ma whaifulan tatu vai ai. That's where this very bad example started from. Na ma olea, o le saulotonga e whana I lesi Samoa, lesi Samoa. Ia na sau ai ale mo le tau o fasio tangata. Na sau ai ala ia. Ai fia whana o e alu whana pia le kia le whangara po. Ai fia whana o e alu pia le kia le whangara po. Esa. Leanga isia. We put it up, that example, for everybody to follow. Am I right? E tau saul tala le whai atu. O lea o tatu tu ua le whateita inga I lunga. E muli mle, ia le fo tau whailanga isi whai mai o taru antu mai le whaso o wā mama. A leo te whai ple ai. Shooting started from the last 20 or even more than 20 years ago. Esa au pese se whapea melo lima pa pesao. E matanga. Matanga. He leo mali watu le tangata. Po le ale matua, po le ale tele, o le ale tua inga tangata. E matanga. E matanga langa le upu langa leo tatu whapalangia le mea. Tasi le mea matautia ele mea leo whapalangi o tatu news mai Samoa. Leo whai tau tui tangata e whawhawhape, tau le shooting. Ele ni mea sa tupu tele I Samoa. A le lau whai tau atu le lalangi. So, the Winga Samoa is one of the unsafe country in the world, in the Pacific. Ele se atunu sefe la le tunu Samoa. Mo mea I me kau tourism. The Winga a whai tau e se tourist o tau mawhawhau e tu atu I Samoa. Ai whaalongo atu o shooting. Shooting where? In that small island. Should never, ever shooting from that small island. Ele ta tana tupu ai ni me whapea. I nai ta mai motu whapea. A lewa mai. A whai tau atu la I me kau tourists. E whapea ai. Whai me whio Samoa e sefe maa. Ana se whio lea mai shooting o ki kangaka. Ala whaina na langa o leo te whai tau atua. O le upu whapalangi leo te whai atua. Leima se me o to e sea pe whapopo. Vaitele shooting leaves one dead. E sao le tala le whai. O mele le afianga telefoi leo tatu whasalongo whapalangi. E le whapeu te whatu ele, e te tau whapalangi I mea alona tatu wa ainga foi le iai. Leanga e whaitau uma I ele lalangi, e maise lama me tau tourist. E whaitau tourist I lea e fia malanga iai, e fia o iai, e fia matamata iai, na whaalongo iai. E whaitau at lola ma whaitau tui ngā mea ia. Kolosi e no matpenya le tourist ina. Sorry Samoa, I won't be there. I'm not coming to your island. Lena, se e foi ni punga whapalangi e tau tu ele pe whapea one man killed, one man died, o le hal me whai ni whaupunga tau, au le tu ia i o le upo le shooting.
Langa, we got to be selective with our words. E mese lo tustala. Ioi. Tau tele, tau fai, tau foi tatou pui-puia. Lea foi ia le tāu o lo tā. Langa o tatou atu nu ele o se kontinenta o le island. It's an island. Samoa, it's only an island. Ioi. E le suti ia le upu shooting. Anyway, ia tatou o ia whapena. Tatou o ia whapena. Ana ona whautua tu langa o leo te nofo i le atu nu. This word shooting is common. O le upu leo le shooting i le atu nu nei o le upu e masani ai. Ma ua lau i loa i laulangi, ua i loa i laulangi le upu lea. Tupu i New Zealand, tupu i Australia, tala whianga i atu nu ia. Nanga mo kone tineta te tele. Po le alava e oa islands, e o anga i kone tineta, e mai kweti i kone tineta. A vo e tinga anta tu whalonga tu atu nu e tupu i taua ma. E tatu oa i eisia, tatu o tau te sa ili manuia. So, tatu te tau mawhai ave ese le upu shooting ma tatu mawhauwhau. E tatu te o experience le life in continent, i kone tineta ti tele. Au kone tineta te tele la, they can see la islands. Mo mea atu nu to file mu, e savadvadi au e mai nuna pia la wala. Wane, the big changes. E a fua i tangata, o pūlenga tangata. Lewe. Plena, e tau ona whai ni whale a onga i mea. Leanga o leo te tala no atu, o leo te ola i lea tunu te le. O lea tunu e tele me whapea e tupu ai. O lea tunu o fo i latu te whai tau i na atu le Pasifika. O atu nuu file mu. O atu motu to a file mu. Ai a oso mena le upule o le shooting i tama i motu ia. Ioi, figure it out yourself. Pe te whaluaina la utala noa le o te tala noa tua i pele ai. Tatou mei mai i le seabed mining. Ia po le suatia o le alititai. Tolu se fulu ma le tolu miliona. 33 million acres i ngā taifale o Tutuila Mamanua. Tolu se fulu tolu miliona. O lona winga on tua i te le la pole mea. Lea ua wa ai atu i aile malo tele madres tene o le nei atunu. E suatia. Una e iai ona mo o mia. Au tala nore upu mo o mia o lona winga. E iai ta mao ainga i tutono i. Le fuila e watu i nei atunu. E o mea e whaale lega ai le ngata i le malo tele malo e. Sa o tala noa na mau se teimi le tele se teimi matata noa sa o fesili ai le li fo i o lo mau ngā tuenga i tutonu o le malo Amerika Samoa. Ia le tofa ia pau Dr. Royal Sangi. Nei ta ua foi la le ta mali i na te langolangoina le finangalo o lo tau ave le tamaitai por sui o le malo Amerika Samoa i tonu o le whapaipai. Ia le tamaitai o mua ioi. E langolangoina mai o te tatonu foi o le maturity o le atunu. O Tutuila Manua, latu te langolangoina. O le mele o le tatou tango fia o le creation. E ia mea tarwhea ngai, langa tu tusa lo sua ina o le whanua. Lo sua ina o le lau ele ele. Ma lo sua ina o le alititai. Au mua amata. Thank you ngalu. Aftai. E tu tusa lo tatou sua ina o le lau ele ele le matutu. Ma lo tatou sua ina na o just an imagination o te tala no tuai. Te lo whai atu ni fact. Ioi.
facts fo isa lo tala le fai e tutusa le suaina o le lau ele ma le suaina o le alititai ai la me le tutusai ona o le alititai it's unknown tau te le uloa mea oi le alititai yoe tatu te le uloa le lo loto i la lo o pe a tatu sua le lau ele o ani mea pe tatu te manatu o le alititai ma le lalo langi le tatu te iai o layers iai layers lalo le bottom o le lau tau te le uloa pa le ale mafia fio layers o lunga fo i le langi tatu te vava ai le ia le la tano fasa inisi a tatu te tiro nei le langi o le ozone tau te tiro le ozone e ala na lanu moana the outermost ozone o le layer le tau te tau o le ozone the blue le na lanu moana le langi that's outermost layer of the sky tatu te le uloa po a nisi me oitua pe uma loa le ozone so o lo ma le space so o lo ma nisi planeta tai pe fa lalo le vat lalo le ale mau lalo le eli o le lalo ele o le lititai ioi unknown tatu te le lo mana tua foi mele le no foi atu wai loa le au sai nisi fua le taimi o fa fai tau le taimi o matangi e o mai le taimi nei e le i mawhai e sai nisi o na fua le taimi tonu o le earthquake e le i mawhai na fua le i mawhai in sai nisi o na fua le taimi o le o mai o le earthquake a o lato mawhai na fua le matangi ma le savili e sia na fua lungo le mea vati atia e mawhai ne but the earthquake is underneath e lalo le lititai mena leina fe me ia i layers ma losi le meo le earthquake e ma vai the bottom layers of the world o layers la ia e overlap lo layers ia a whapea o le layer o layer whapea so o whapea a o lan sau le earthquake na motu leo mea ia na pele overlap o na sau lo le suasami na ulu fia le sami o layers ia o sami la ia alu totonu a o la na toe pa u mai le layer le lalo a toe pa u mai le layer lalo na pamu mai lo le fafole a foi o suasami e a fua ai na tutupu mei ta o tsunami ai se pi le la pia se inisi le tala no le tano foi ale o langa ta u fai tau o mea ta u ta tu fai tau ta u ta tu su ioi o layers ia e ala ona va fa pe layers ia ina ua tupu le earthquake ai a fesili fa fena tupu le earthquake unknown e le loa o me te mia so ele i maua i ai se mafofonga fa sa inisi mena ele te ia o so le earthquake ele se warning am I right mena o le fai te tenga fora leo America Samoa leanga under the ocean the deep ocean we have no idea under what is under the layers of the ocean tatu te leiloa paule me tatu te loa o iai yoe mea taua penina o auro o mea uma fa pena i lalo au leo o ye su ngale malo nei e fua i ei ta vale fo ye fanga mo me o le fanga in o swau yo so le mela na le no fa ya tu sa mo ta o le tu o America Samoa e te i le tulanga le langa ele mala malama i le tangata suifu o sai e nisi o le lalolangi o le te tala noa tu i America tumu i sai nisi ai fai taula i tusinga tangata nei atu until now ele i maua se sai nisi mafua anga mea o earthquakes
No. Me maua. Ewa. Mela na tau esi tusi sia. Oi. Paula tusi. E te maua mai a mea ia. Ewa. E poto ar sa inisi. Tele o sa inisi ua le liu. Ua alu wala ta mai fa sa inisi. A leo te whai atu. Fiu sa inisi sa ili le amatanga o earthquake. Fiu. Wala to maua le amatanga o le timu. Wala to maua te me pau o le timu. Wala to maua te niangi mai le fa. Wala to loa le mea lau ai le fa. Wala to fai tau lungo le valele. La to lungo le la to matawhai oi pai lati o valele. E lunga uma le compass le valele. O fele me o yele matangi e ui e sei. O fele me o yele whapena. But the earthquake, nobody knows. Yoi. A fele me amata me earthquake under o lalo le ocean. Yoi. O layers, ese layers o lunga le langi, ese layers under the ocean. Whaitetenga la leo le lote o mea ia. Yoi. O le whaitetenga ia. Le tātou te sapi mo mea o le mele. Te foni. Le sapi e tātou te minei. Le a fianga o gravity so mea i lungo le ea. Le e a fuai tele mo mea whamai. A fuai na tele mea. Langa o le tātou te sapi mea ia. Whanganga o telefoni nei. Ai fo ilo na fianga auto sila. O se ato i tangata ola umi o soia. Ele iai ni telo ni mea. Ai fai tau se lau tau sanga o tangata. E o tatu atunu. Le ngata o mea ai, o vai inu, o mea i o lungo. Tau te sapi mi tatou fia. Malo tatou le lolo na fianga. Io. Tol mele te langalangina fo ia. Ia tula i mai o le malo Samoa. Tasi la le mena, no vai ai la tau na sava vali le asona le la. E whaai loa le te o Amerika Samoa. I le seabed mining. Ia po le elia o le elina o le likitai. O te manatu fo'i o le nā fo'i ia le maai a malo tuto tasi Samoa la tu te lango i lo la to uso atu ofe. Tuila manua. Io ia aua le elia ngā tai whare. Ia po 12 miliona acres i ngā tai whale o tutuila mamanua. Taua. Lima se fulu ma le 5 tausanga. O le diplomatic relationship, the governments of Samoa and the United States of America. 5 tausanga diplomatic relationship. Whainga paanga. Whaavao malo. Lela na malanga tuelewa iai le new embassy o le new ambassador o malo Amerika Samoa. Ia o le tangata e suafa ia o aile ngor ta malo. Chair Novelli. Ia. O le new ambassador na Amerika i tutonu. Le lan tatu vai atu. Ia. Tara no uma tara no ile ao le malo. Tara no ile li palemia. Tara no ile ta i o le tuangai. Maua le ava noa e whaamatala i ma
Ma fai ai ngai ia lea li ia mataitai o le tātou atunu o Samoa. Tāua mo meo whainga paanga. Ale winga o tala whamatala tu. E papai atu ia le new ambassador leo Amerika ia Samoa. Na watu whatasi ai male malo male ko vana mal fatua. Yeah, the governor of American Samoa and his good lady. A fionga pula li'i a Nicolau man fatua o ilingo le fatua and a good lady Lois Nicolau ia mala malanga the delegation yo lena latu malanga lena latu watu lena mayata ia fai ia mole tina o so o tanga o whainga malo aisia o le mafuanga o le mea o le fesoasoa ni atu o nuu te tele ma nuu io e maumea i atu nuu o le matu ele na tātou foi atu whapena umatu motu o le Pasifika a le winga lau tala ia Samoa e taunu watu le new ambassador o lea e Samoa ia le tamaitai mai le Asian infrastructure le AII Bank mo le taimi mo e Samoa lea ua whato ai taunuu i ai ele malo le lua se lau 50 miliona poloketi ia pole whaia ma le atina eina o le malai vaalele tele i asau e whai ma one of the international airports i tutonu le Pasifika asau mana ior tala te titulu te LAX to Auckland to asau ta fio la tupu ia me whapea Ailanga o le winga na lo tala e taunu watu ia le new ambassador le Amerika i tutonu o Samoa o le Samoa ia le tamaitai malanga au malanga mai i Asia e tau o le AIIB Asian Infrastructure Investment Bank ia pi o le pi nga solo atu ia tunu o le tunu tele e avatu me fausia ai ma fesoasoa ni atu ia Samoa ele whapea so le nofo inga tanu ai ele whapea le saputu atu ioe ele i pitaipe fou i le whainga le temine i le tāua Samoa o le whainga malo le taita inga le li pare mia malana kapeneta malana whainga malo e ui even though oka tumu le tau whaaleanga tumu le tau whaaleanga na mai le whai mai se mako ke le tau whaaleanga au sea ele o se tau whaaleanga au sea io e vevesi fua i me o lo vevesi ai ale mafuanga le na o le mafuanga le na Samoa o le anga i atu o malo te tele ia Samoa ua mawatala sita mai atu nua au le lelo na tina enga pe tau paula se atu nua o le whato anga i le metau o le social development o le tele o atu nua o le Pasifika pe e focus lava anga i le economic development ai sea ia sia nu na te concentrate til meta o social development. What is social development? O le ati na e ina o tangata. It's all about people. It's all about human. Not about building, not about airports, not about hospitals. Langa le ai ni me abid fanma. Ile ai tangata pe ale ai tangata. Ioi, e te taula nā tina e mo mua tangata. Ioi, leanga o le tua telo tangata. Pe ale lei maola fiftasi lea vai la auta ua sa mo i la whanahulongo ia i la tuata mamai whapitoa o le mawhawhau. Ioi, the most healthy person is the happy person.
O tangata pito sili na ola maloloina. O le tangata ola fia. Whaitau na tangata ta mamai o le mawhawhau. Ioe. O le tangata sili o na soifua maola maloloina. O le tangata ola fia. E langa le tautala i tuspaia. O lo wala papole. E le fa umia le ola o le tangata. That's what the Bible said. Au lele a mai se tasi o li ata mai na o whaitau ai. Ioe. Tangata ingo ia Pluto. Whanu o tangata, the most happiest person on earth. O le tangata ola fia. Ioe. Nice. Sao. Ke longa a fia ni le se me popole ele te whalongo atu e māmasangi e le leine uma. A iei lo me whapopole ina i tatu. E whapupu ina le ola. Ioe. E no whaitau fuila ana nei maftanga le ana po. No whalongo longo ai le. Te ratu na po na whai ele tala na whele la unga le li pale mia. I le tāua o le sotanga lea. E whai wiua i le malea foi matutuila le ko vana tutuila manua le tāua o le sotanga lea. Lea ngai ala na manatu atu Amerika ia Samoa i sisifo. O le sotanga lea tutuila ma Amerika Samoa. O ia Amerika ma Amerika Samoa. Nea le whapetala le li pare mia. There's no such thing called American Fiji. American Tonga, American Niue, Ioe, American Tokelau. E wha Marshall Island, Marshall Island wha ilano America. E tam tiro whalongo toa whapea American Marshall Island. Na o Samoa lava. E pipi e si mele ole. American Samoa, which is very true. True. Ioe. So. O le so o tanga lea foi. Ioe, e manuia tuai mawa ai tuai Amerika, langa ilo le leia Amerika. E le mawhai e pūlenga Amerika na tāwa vai ina le mafutanga auso. Samoa e tasi. Ioe. No wo o mai lola ia leo te tue fia tala noa pia Samoa. Nera whaitau atua le li poti mai le from the Samoa Global News. The tala le se tala mai le Observer. It said there's a total different from what Observer reported. Tala le fai mai i le Samoa Global News. Whapalangi lo na mainga le whapea mai. World Rugby has said it never issued the Samoan government an ultimatum about a ban or to review its decision to withdraw support from Lakapi Samoa. Leai mase iota. Leai mase whamatalanga mai le Lakapi Samoa na tala noa inai e le Lakapi Samoa le ban o le Lakapi e Samoa mai le IRP. Ioe. Nothing at all. Anal tala la Observer le na mai. Betele se mataimi ma le sunga ia le ota ma purkala mena po. Na matala noa ina le mele. Ai le lepe na utu e tala noa ia uia. I so foi sui. Langa orto telo tangata ia tala noa le mele. Ele ia lue se afu. Yoi. I spent 10 years, from 1978 to 1988.
o tausanga nai tutonu o ta'alonga le manu Samoa. 78 no amata mai ai when I was 16 years of age, 16 years old. I was tala no so o ela whanau. My sons, my daughters. I was representing Samoa when I was only 16 years old. Yes. Mai o tele pepe loa 1978. And that was the very first Samoan secondary school team from the whole, all secondary school Samoa. Na fili mai leo wai au tamaitia onga e tua New Zealand. 1978. And that was my first time in New Zealand. O te tala noala I mea langa e tau yelo mafau. Until now, I still have a dislocated shoulder. Te lewa o le tino whaleanga I nai. The good thing I went through knowing, I didn't know at the time, so I went through all that with a heart problem. I'm 65 years old now. So with that 10 years in business, it's taulan fesa leo I mea ia. Au tala no I mea ia. E tau tara tutu mai la se leo mai la tu whasara lau ia leo te tele lungo mea ia. O lau whautuanga, tutu I lalo. Tutu I lalo langa ese ale tau tala. Ese, how do you feel? How would you feel? E meta o le body contact. E meta o le whengai ma mea ia. A whai o te tala noa atu I mea ia. Not from my mawhauwhaunga. O te tala noa atu my whole body involved. Na awhia uma lo tino I le mea lea. E se foi le mwhai foi na whape lesi tangata le ta alo e mwhai na tu coach. It can be right. But that's a total different atmosphere. Mena o te whaetoi le atu Samoa. To te le tangata o langa leo I lem tau. To tele. E o isi au whasala lau ia e te whaava avau mai nei lunga e se alo la te whasala lau la kapi, e se lo oso I to tonu to feel the heat. E lem whailanga malama lo mawhauwhau. E a ele feelinga le heat o le mea lea. O lesi la tangata alo, nala la tota alo, o lesi tangata ta alo. Ai whetala I le mawhauwhau tua atu o le lakapi. O le whetala tala. Ana o nofo I Samoa. I'm telling you, I would be one of the coaches. E mawhai o no o lunga, one of the top coaches in Samoa. Pe ana whape o te nofo I Samoa. Le ngai sea, na o wo o mai I nei tunu, o continue le meta coach. Na o la kapi whaalua na champagne le national I nei Amerika. Le whaafonga mai nisi nei tono le anu coach ai nei. And I have to make you Samoa na lua ese mai le li o Barry Williams le rua I Samoa le iko. To make you na lua to make na coach ai. Pati ui anga lele. O la urua ta mai titi ana na intono le awa Amerika le iko o le ingo ya pati ui anga lele. I was his coach. So le ala valai
o te lungo mea e lava si o malamalama, e lava si o iloa, e te lelo usao i le lakapi e Samoa. I le mwhaina o tatu au le World Cup, pe ana le tamineitinga le tatu at nuu Inter-Island, Tonga Mawhiti. Mena tau, mena e tau a whaetu la sa uleo, o tau e awa vau le mtau pulea. Ahua tu te awa vau le mawhawhau ma le maramlama. E o fwoi le li le coach nei, le kapi, le tu, le aule nei, ma le li le kapiteni reo, le aule nei. Le te watu le ave la tusi le pale mia si tau wawa ia il mo le afio le kapi le ai. E ta tau o na whai se fofo i le kapi e Samoa. E le mwhain tatu whapea mai e fofo, na tatu na mawele o se fofo le ai. A whapea o le lava na mai so le pule, e so se ia whea. Ia umaringa i generation o kau mwhai so le pule. Aua le whai ale tara se. Aua le whai ale tara se. A so atu le pule, ai whengata loto ma mafufongo tangata. Then do something else. Do something else. So what is something else? Create another unit. A whai o le pau na le fufo, then so be it. That's all. Ai leo lo aku e soa ku le pule la se uele me e soa. Le whapeo te whai atu le ai. Ta tia le palmie e malana whai unga. A o la u tala no atu. E le whaavavau a mene o tau soa le pule le tau pua fia na tau whai mai. O tau e na ala langa sui le mea sui le asui. A le whau a sui atu. Ai koko e osu foi e se le kala fai. Ala la mingo le osu ngai fai le me e kaunga isi suinga i fai loma fai le leile i tupulanga sa mo fai mai. Ioi. O tatu te fai le anu se le. Aua. Ioi. Ele fa peo mai tangata e na latu fai. Tau te fiua tatu te fe alo fai mea ia Samoa. Le whanongono mai tu le epa. Le whanongono mai le heita pipi. E leo le heita pipi uma. A o ila tau e a fua inu. Lan mele tupu le heita pipi. Lan mele tupu. Wo e se tangata uma. To e to a tōrua e tau fua le heita pipi isi tangata i toni. Ana to a tōrua solid members here to tū temi nei. Na tangata pi to sili e na whawhinga tāle atunu. Oi, whono toe, tu le epa, e pule. E a fuaisia that the same mentality and the same problem e a fua na whapea le HRPP lea o whapea i laka pisa moa. Lea o latu o mai le example lea o tupu i to tonu le laka pia le atunu. O lea le whale tonu. O lea le mele tupu. O a upu to te whamatala, peto te whamatala, lea le me o le accountable lai ia le board members. What that kind of question? La me ole accountable, la me ole accountable ai board members. E fa vale al facili. Yo. E fa vale. Oi ale ni me accountable e fa fia. E tasi ale me tatu tuli mataia. Ole ale me tuli mataia. Ole a mana I sponsors sole lalolangi laulaka pisa mo. And we were there. We were. Yes. Na tau fai langa o matu sponsor se telo langi. E o ai tangata milionea na la tu tam fai apele au Samoa. Ai sea. They see that potential from our children. From our youngsters. From our young men. From our young people. And they saw that potential. We only have potential with nothing. Le lopole fo feme faku e potential. Le whaongaina ta tau potential aisia e oki le administration. E oki la to e su ea vanoa potential tamaiti with potentials.
Ioi, whaonga iai. Ia le lau o tano atu my experience as a rugby player. Ai leo le valo o le ngutu lunga o meo whaasalalonga me whapena. O so atu whaali le mawhawhau. That's a total different story. Ioi. I le tala noa atu a uru tangata nei na tu i le tino alu le afu whaaleanga ina le tino le mea. A u tala noa atu ai, I have the right and I have the knowledge. Yes. I can be a player. I can be a coach. And I was a coach. Yeah, esa o le tala. Ioi na. Ioi. Aua le filosofi le malama tātou. Aua. Aua le filosofi le mawhauwhau le malama. Not because o te tū le malope le ai. O te tū i le mea mo le manuia o le lakapi e Samoa. Not because who used the money, but because i le tūlanga. The ranking, the standard of the rugby of Samoa nowadays. E sao. O ina e fua iai lo tana no atu. O te leo whai atu a mea o whaanga, o ai ua whaangan, o ai ua ai atupe, o ai ua whaanga, ai a whai fo o ina mea. It is so control i mena. Ai o lea o te tala no atu from my mind, from my knowledge, from my experience, e tala no atu i ate o to i mea. Elena o tau le Samoa. I am one of the oldest manu Samoa. E te lelu sau ia Samoa malana lakapi. Ioi. Olena. My name is Fa'afetaisua. Ioi. My rugby started from the root. Ioi. In Samoa. I represented my country when I was 16 years old until I left Samoa in 1988. And that was my last year i le awala tunu. Na uma lole tua le Saumurimuri, the last triangle tournament. And then I left Samoa. Ayoi. A whaila te tala noa I issues ia. Whawhongwhonga la lei. Ai leo le kaka au mai kalango I le issue kaula kapi. Le masei loa iai. Ayoi. E ese ale mea na te whaia. E ese lo woso te tonu le malai ma e aru to feel, to taste the heat of the game. Ayoi. E te aru te lotolotoi le tala noanga a I la tau ma I la tau na runninga le rugby union at a time. E le I whaingofie. Ioi. Le whaingofie. A whaila tatu te tala noa. E a nganga le tatu tala noa I tūpu langa whaia e o Samoa. Ia tatu e whaise e le whaia lau tatu roto. Na mulau ulu samiliota tuila epa sa I lele. E le whaia o tatu roto. E le whaia roto o mai e le power ma le marusianga e tu te tau fiofia I ma control le lakapi Samoa. Ma tasui meo le lakapi Samoa. O a whanga mua ia. A whesili tu lepa. Lele winga lau tala e. O le a whianga mua, o le whamauninga mua lau tala. O le issue le totono le HRPP. Ma lepe le HRPP. Le utupu I le lakapi Samoa. O le mumoso e o lo whaimteita. E o ese. E sui. O le nature melo talonga. Ai vai le football NFL America. E lua na oti au se tainga se coach fire. E te whalongo atua e te whaitau atu newspaper sa ua fire coach. Aisia. Bad results. Bad decision makings. E a fuena fire mer coach. Exactly the same thing with administration. CEO. Coach. Whatever. Administrations. E le le au. Meaning, e oki le administrations. O lalan me fai, sui le administrations, sui le coach, sui me uma.
And that's the reality of life. When we come to the sports, that's a reality. Isa. Iwa. Nice. Na. Ele fa pe fai tua le la kapi makua wa fa se le meka ko sa fai. Levanga pe pese le ku levang ko pe pese sa mo sui le mele a le fa la o sui atu. Ai ko fuli fa isi kanga ka ese le leo. O te fa fetai ile li pale mia. O le toa o lona loto. O le toa o le loto le fionga le li pale mia tu mau le tisisi. A tu te sila fio tu Samoa. Tu te va ai le fa mati e ina le ta longa ile atu. Ma awa ne io mai le mele. Le o fai tu le fa Britania. World Rugby has said it never issued the Samoan government an ultimatum about a ban or to review its decision to withdraw support from la kapisa. Ese mentupu. Tu sila la tu Samoa. Ai ala na fa ro fa penus pe pale o no o sailele. Le ala li pule ma fontoe. O la toui o leo ke le tapipi. O le lato example foile. O le uoti ai le la kapisa mo. Ai whawhetai le mela le ka ur sei malea. Le o whai le whiunga li parmia. Mele kongo le ka ur sei malea. Ia la ka kukilkilo la Samoa. Atatu wawai. E vai leongo makamaka ku le launcha le la kapi foule le unit foule wei. O le Samoa Rugby Union, Rugby Football Union. Ia pole SRUFU. SRFU. Wale koe SRU au SRFU. Samoa Rugby Football Union. Mea ia te tele leo vai ai. O lai mix se tonu tangata o le HRPP. No vai atu le no vai atu i siri o ai ono i upati te leo lopo le ale tūlanga te i whailo me se si i le tūlanga o Tofaiono. Tofaiono i upati one of my teachers, chemistry teacher nga i avili. Fionga te leo le no vai tu fatu lunga le o manino ele o manino la whanonga tia i. Pe o le te fono ia le li o matafeo na mula ulu George la tu. O le manino te foi lo tusi man presidente. Ai pe no va tu den fatu lunga to faiono i upati o to finga phone o to faiono te loe HRPP. Io. Solo me mandi. Ai minko mixed data o le aunga na o te mea. Pe te HRPP, pe te fast po le ale mea pau le mea tu fese se ngo me ai ne fai la kapi man wi tu pulang fai me Samoa. O le mea le na yei tatu. Na matua stand out le mea o fa por kiki o la kapi Samoa. Io na le ova tu fa te tenga mo mua. O le watu o tu le epa. O le fio ese male HRPP o le anga le HRPP. Le o mai fa mai na i la kapi Samoa. O le fio ese. Mata ta inga la kapi o tie mal la kapi Samoa. Same thing. Fa te inga lo second point. O le tō o atua. Fa atua i mar tō loko te wila. O le mar te wila fai. Tō whai mai e ala na batu te wila sela po laile awa Samoa i sponsors. E mau ai sponsor ila te wila. How? E wala. O le wa tua points ke kele ia. Tau te lo ai ua tatau o na suisia tatomenti. E watu te fina mai i le meta o le ai ni points to te fina wai. O watu te whai mai pe account po ani me o le account po lai i le po. Le o whamtalatu. Ta sia me te tele. Ioi. Me nei lo ai mon meo la. O le whapor kiki tu le pana whai la kapi Samoa.
E alu ese nei tula epa matua nada, nothing, no money in the rugby union. Nei se tupe. Nei aingi kalo le kupe. Se mea. Nei se tupe. No nothing at all. Ala ko mai atu fai mai pe ini me ole account po lai ia board members. Tu ule mea na o tala noi mea le yo o yelo sila fia malo. Lea o te tala no atu. A fasili mai oi o eli tu le pa faftai sua. Ale fai atu. 10 years to represent Samoa. Yoe. Ten eli to amata ia to represent my country in a wo talo kalapu. No, I represented Samoa from my school when I was a schoolboy. That's how. Yeah, na. Lena. Awa tatu te opo insai mea. A fai e fesili ngiela utala no e tangata. Faftai su ale tano te ai. Se fulu tau sanga. Experience e malama. O te loa nei toi ina paalu tupe le la kapia la tu. Yoe. Yo lena. Ai awana leo te tele. I have no experience. What is rugby and the rugby union all about? Lena. No o ese Samoa o faia o tangata taalo. Na faia o tangata fai au la kapi ina utonu mai America. Ia ole na nei mena lu te faia tuai Samoa le tunu ue. Tu o ia le mea o fai manatu i swinga o ye nei. Ioe, o leo te fai atu, o le rugby union, o lana sponsor mau tutu le temi nei. Since there is nobody or no one else wanted to sponsor your Lakapi Samoa, but the government of Samoa itself wanted to sponsor it. This Samoa, the government of Samoa is a primary sponsor for the Lakapi Samoa Temine. So whaalongola le administration, ile sponsor. Because rugby nowadays, ele koe ola se Lakapi se 4 milionga se 10 milionga. E tasi ale tua, e alu e pe fai training I fafu, uma le 5 milionga. So, but the government of Samoa can provide 100 million. It develop ile Lakapi. So falongo la Lakapi, falongo ko ile malo. Na ole fa so to le malo, but the control le fai el sam el malo. E provide le malo. I say falongo mai la il provider. E tauna falongo mai tangata tangata providing le tupe. Lakapi te mini e mafaina tatu ale se ku pesamo kau ke le mfainka ko va best players e le mfainka ko va tu best coaches langa ya money involved e tatau lana lava se tupe a Samoa I mei ia wala e le ka uan me nalu te tala no so o tu Samoa ya tele le temi tano ni me o Lakapi e pora el io ai hala na tala no so I Lakapi o mau mafofonga fafia po poto le vote vai tu tusi le coach le nei le lila o tusi pisi le vai mai mar tusi le kapteni le ele o ile aure temi nei ma ai se a fai le o mafaina tosi ia I lunga le level a fai o le tu te fai ina I auto Lakapi na nafi. Don't you ever write to the government. Ele o lo tofi le na o lo tusi ile malo a tusi ile malo o se ule mea. Yoi. Tusi pisi, coach, concentrate, do your work. Do your work. Yoi. Fai lo ngar wenga I tau na fai. Fa tu ai tusi la ia. Ai lo woso mai e tusi le pale mia ma tusi le maro. Fa kaya me kako. O ele di ka pekengi le fai markusi le. Kilo po feo ku ole au Samoa I lua ka inga your leadership
And then he write, ile pale mia man fenga maru. Alo curioso fai lo kusianga ile towards the government of Samoa. Ngai fa pilo la uka ko. Fai mo me fai mo. First thing first. Hele fa longo tu la Sophie tu ulu fenga tusi. Tu ulu tusi. Le fo fa longo tu tusi le seli ile IRP. Le la ufam tala tu le mele Samoa. E le controlling ai se por le ala mo se fa la putonga. Nobody can control the government of Samoa. Ile controlling ai se IRP le malo Samoa. E pules le malo ilana aula kapi langa lena la ola ia samiliotam tu le epa mala tu banga. Io ane la po ele la tu represent. O ange fai ko ke le representing a Samoa. Totally representing a Samoa. Aisia langa le auto se au Samoa. E represent el Samoa Rugby Football Union. Ni wala. Our Rugby Football Union, ilo se awa se fast, ilo se awa se HRPP, o le awa Samoa. O ange fai falele le awa. Tu tiro tu lo foi sau vaku sau recommendation. Mfanga vaku sau langa ise. O le taimi na tatu ese ana fa pena o ta alu foi taimi o fo una o nei fina o tu langa le atu le se sengo le taimi tatu le tu sai taimi tono le au le tu vai o le na Samoa le tu le na mo tatu o malava i fai tio ile me o mai ele malo o fai tio ai fesili le tangata o le asa na mena fai mo le lakapia le atu o fai tio o te fesili po le asa mea le a fai mo le lakapia ai fesili le asa mea o le a fai mo le lakapia sam le no fai tau nei le tusi el kapeteni ma le coach. O la fautuanga ia urua. Tu ua urua fai tusi. Tu. E sili le tu. E moto ale mafofau. Moto le mafofau. Tu urua fai ngā tusi. Concentrate i lua i lua chops nga wafatu e fai. Concentrate o e captaining o le au. Concentrate o le coaching o le au. Nga le whaarolongo a makao ngai fai le mea. E aua na ko ke aia mai fua i mea o le fai. Ta oto mai tamatuai wa umo le usa loto la tu. Ta oto i whainga malo. Ta oto. E ua le aia valea. Ku aku ka. Se ia a fai o kaya le mea a fai. Ko mea nga aua le fios. Aua le so vale. Aua le so vale. Ke lua le iwa koe whaingi kusi e ave kusi pare mia ma kusi whainga malo. Nga lua kaonga koe whainga ka alonga e oe coach mau ia whaia o whaia inga le au kua ka kalakapia ngawhia e kau kala i mea le kau kala i. Whai mo mua ngā ruanga i lenga whai. Whai le lei, whai mo mua i whai mai le tusi mai pania. O lau whautuanga i au tō au whasala lau le mātou li o au whasala lau i so o ngā la lafo i mea ia. Kau ka kala i mea ngā, a whain ko whasala lau ngā mea ngā o iai le loa man, o whasala lau ma so ngā pā whasala lau mea le i o iai. A tau tala la i whaaftaisua. Whaaftaisua was there. For so many years. I have a dislocated shoulder. See. Le wat fua mai mea la kapi i lo tino. I le temine ina ua. Ua whaia o matangata matua. A whai o te tala noa atu i mea ia. He ane nā. Hei leo mai kou ke mai lunga, kou leo ke le mai lunga.
le loa le la tu tele feeling la tu tele minko fa tasi matangata na tinga ina tino matupe na alu. Alan Gray was my best friend. Wa ule si tangata e va ai tele e tu malolo Alan Gray. Yoi. Langa na te fatu tu ina la performance my potential. Tono le la kapia la tu. So Alan Gray is just like a friend of mine. Na ilo uma fa ko kelo kanga ka la kapi. Yoi. Ko inga ia. Anga le ai nge kanga ka le amakanga la kapi la ku. Mo le vanga ni la kapi. Ko ala ku nge ya ku la pa ya yoi. Pia le o kele la kapi samo. Au le la kapi ai. Ale le ai. Yo nga. Se o la vai ia kala. La vai ia kala I ke fo pasa la watu la utala non fai tio fo le onis. Yoi. Apa una la fautuanga. Le atu nu ue. Fai mo se mea. Fai mo se nga luenga mo la kapia le atu nu fai tio le. Ai le mo fai tio. Le ma se pa na fai. Faftai sua. Tui la epa. Faftai li o sua. O lau tau o na masa. Mana tula siu fanua lo va ai ne yesu. O ni tele le tu lo fionga li par mi fa fetai tele lo fionga le par mi mo le fai unga o fai. Toa le loto, maua lo malosi. Se pauna le meo le mana o mia e sa mo te mini. O tai e toa le loto e fai ana fai unga. O le fefe, o le pala ai. Yo e. Loko kele. Yo e. O ane I fa apele fa mata I tatu le lalo langi e solo muli ai. Ta talo al por kalame. Maua lo malosi. Tupu le loki tele. Ina ia matua fatu I lalo ina ele fili o lo tau whenmene. Ia, tatu filoa ila songfua. Lesa por kanutaya. Tatu filoa ila songfua. Lea ua tue mor tatu koko Samoa. Dio koko sia wo mai Samoa. Lea fatau tatu por kalame. Oni ngalo ia te utou ia le fala inga le matu kalisia nei le fua. E fatau wai se tou ia tiu fongortai au fou ia le puth o lo fai le fua. O tele iai I tono le ona e faale ai tele so uanga I tono le. Aia foi. Tele u meta pena I laso vaso ato. Na ona nei no wanu le fua. So I believe was the only day. Okay, o. The rest of the week, the coming week, io tele tu iai ole. Tu le fulani putur fu o te tu avatua. Io tele tu iai ile nei vai aso atoa. O fale ainga Samoa, o fale o loa Samoa. O asa male au whainga ruanga. Ia tasile na fale o lana tautua ia Samoa I nei California. E tutono le aio Kasone po le City of Carson I lungo Main Street I aio Carson. Ia le li o tunia I masiona anti o la uana o raninga fale o loa man au whainga duenga. Maua o mai o mea ai vela, o mea ai le velaina, ia o le whalao e whaifu le baking. O I nā wela o lo maua tatu koko Samoa. Eo. Ia masieli I o iai le sieli I fai pisinisi o le City of San Bernardino. Ele tata lalo na fale lo tapena lo fatali pe mita le tengi ai o le tasile na o nanga o le atula I mai tonu o San Bernardino ia o le li e suafa ia Rafaele Siuta na faile Siuta masiona ainga ia o le utapena le la pisinisi o le fale o lo Samoa tonu o San Bernardino ia mo le fo I tautuai na community Samoa. Ia pipauna nei vanga ia martatu koko Samoa se futa lalo na tau e wala au mai ia tiau e mana unia ia se tatu
koko Samoa. Lea o toe lua tatu pusa i. Tolu pusa na mai. Lea o toe lua tatu pusa ia o lo o toe ile taimi lenei. Ia, alofangia Samoa o tatou o lo tafafau i le fua. Tafafau fia, tafafau le lei. Ta leono, femi ta leono ua close le keitu wa uma. Ka pudi aro ia. Ia lo minga ta leono o lai lungale la. O le taimi le lei na fito amana watu tangata. Watu a watu tangata e whaatau mea ai. Ia le uta punia. Pi whaalea o ngā atua le telo le aso vevela. La ma ua. Pi o le taimi a leo leono i le afiafi. O le taimi le lei le na. Ai o leo ua ta le sa i leono. O lona uvinga. Ta lo leono e telo e tele i o le paka. Ma liero fina ngalo. A ua te toi o i le paka. O i le Victoria Park. Po le paka o le manu malo. Pe ai lo o ta leono. Na ua whae lau lo mai e le komiti. Ia moro tu silfia. Moro temi nei. Ia. I tatu whainga malo. A ua le popole i tala tuila e pa manato. O tala e tusa pele ni tala wha angai. Se angai lele malo. A ua le angai wha fia popoto. Angai wha lelei. O le lelei o le tau angai o le manu malo. Ma le lelei fo le nāna malo. Tau te angai fia matailo. E umar tau ola malalangi. Tau te le toi pai le taita ingo le malo. Ai au tau angai mo le sila, mo le manuia o tangata uma. Tau te toi tu mai le si 5 tausa. Talamo ia tala le whai atu. Ile mani nei. O lau tau ona masani tuile e pa wha taili o sua. O te wha pēr tuai Samoa. Ia soifu.